Ti division thir tu te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hi lo ngai thlang Serchhip Sports Complex a synthetic running track phah chu azima avanga track line rin thei ani ri lo Vawiin Vawiin khan hmunah enfiahin hmalak zui dan tur sawiho ani Serchhip Sports Complex a synthetic running track phah na tho meka hian tun kar atang khan running track line rin na tho chan tu mani a amai ro chu measurement la ka arwala mi paruk tlang theina khop ani tak lo Vawiin Vawiin khan Aizawl Chanmari UDNPA Department Executive Engineer Simal Somale Work Supervisor mi panhi ron kalin Mizoram Athletic Association atangin Senior Vice President David Lal Thamura Sailo aron kalboka Sports Complex a synthetic running track phah mek hi measurement la in atlin lo dam te an enfiahin non le ani hemi nu hian District Urban Development Officer pivan thangpui pisa a kai shwai na in hmalak dan tur sawiho na nei zui ani a he huna hian UDNPA Department Executive Engineer Simal Soma chuan Serchhip Sports Complex siam na tho na tur hian komsang ni pariat sang ni pakwa DPR siamin March ni som ni pakwa sang ni pakwa a tho khatna atan chengroi somriat pakhat point panga pathum muin na hi tho chan na ni thu soya he project hi atira tangin harsana tam tak an to thu soin atira ruwa mana chuan running track tel lovin amai ro chu anuwa thil thazok dun avanga ti bel zelani thu soya tuna hian mi pui mang du tam tak an om to thu soin running track la pe lo ani avanga avaya man thei lowa ala om reng chu a fu to lo ti asoya hei wang hian eng tin emo ti a hmalak a chul thu asoi bok he sports complex hi pe fel ani huna District Sports Committee kuta lan ani don ti po soin hemin hu hian a chul anga ti changlun zel tur ni in District Board sap kai shwaina hnuaia Management Committee po siam ani to thu soi boka District Sports Committee kuta lan ani ma in na tho to a ti that ngai te ti that ani don thu soin amai ro chu ti that nu a en kol tu om lovada le ero tha an ti lo ti asoi bok he sawiho na huna hian UDNPA Department IO te baka Mizoram Athletic Association le Serchhip District Athletic Association shwai tu te baka Serchhip District Sports Committee shwai tu te le thu thar header tu te antela he huna tel te hian running track a hian international standard track line chu rin ngei tha ti in hemiatan hian running track he ti zau ngei tha anti a zau na lam tur ni lawa chuan track line hi rin chan phot tha anti boka track line zau na tur hian he na thok tu Sincot International Limited 10 estimate lo siam se anti baka tu na tho to chele to te po siam that ani theina turin ruwa manna siam ni se anti bok Mizoram Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited ZOHANDCO buatsaihin Vawiin khan Serchhip Auditorium-ah Special Vendors Development Programe man ani Special Vendors Development Program hi ZOHANDCO a Assistant Manager ngursang lian sailo chuan kai shwain kalkhom te hlom na thu soya he huna khwalian Serchhip DRDA Project Director mal som thuang chuan mizo te chuan thiam thil kan nga hle ti soin thiam na kan nga avangin thil ngai reng kan ti rei pe lo ni a hriat thu asoya kalkhom te hne na hlotling tur chuan te rei pe angai ti asoi bok khwalian chuan Mizoram a chuan mi pui kan la tam tok lo Wangin Aizawl na konga hlok tham tak tak a thil ti a harsa ti po soin kan thiam na atanga thil siam chhuwa aman tovin a leitu tur kan la tlem si a hlok tak tak a thil ti a harsa ta Wangin te rei pe angai ani ti asoya duam na chu thil poi tak ani thu po soin voile khata hlok thur tum lovin hlotling tur chuan ata tola kalbek beka kan be chau angai ti asoi bok he huna hian ZOHANDCO Chairman Silal Ramoi point thu soin Vendors Development Program a chuan Aizawl na kong sang lawin Vangkhua to tele lawin dap chuak to te baka la in dap chuak le zel tur tele alei tu tur te anin thunsom na lai tak chu apoi mo thu soya self help group a Aizawl na ata na hanlo tho to te sumdong lian emo Sarkar Department sang a te an mamawh te in shel ton na turata na indo zom na alei tu tele ashal tu te in kara indo zom na program poi mo takani thu soin self help group kalkhom te chu hlok taka mang turin acha bok Vawiin Special Vendors Development Program a hian Serchhip Sarkar Department sang atangin DRDA atma Agriculture Department le District Industry Center Department IO te chuan kalkhom te hne na PowerPoint presentation mangin zirtir na an pe a he huna hian Serchhip self help group te an telani Thalai Kristian Pawl KP Thenzawl Pastor Bial te chuan Vawiin khan mamawh apiang te hman turin Serchhip Blood Bank-ah thisen unit somthum pakhat an pe
Thenzawl Pastor Bial GKP Blood Donation Camp hi Gospel Centenary Hall BCM Bethlehem Thenzawl ani ania Serchhip Blood Bank-ah thokte chuan Blood Bank Officer Dr. Lalruat liana pachuaw hovin Thenzawl hian an kalchilani voina thisen petu te hi mi pa somni le hmeichhia som pakhat an Vawiin mi somthum pakhat an ni Vangkhua Assembly Conference Hall-ah MLA te pualin tunlaia Indiaram le Mizoram in natna kan machon lian ber pakhat ngor tuberculosis umbo tura be buithak na nei ania he huna hian sarkar thok ho tu lian te an tel bokani Vawiin in zirtir na huna hian Indiaram le Mizoram ngor natna din hmuntar lan ania zirchian na atangin Indiaram ni tin ngor natna ve thar mi sang ruk omin mi zaruk vel thizi ang ania Mizoram chuan kum sang hi som panga atanga sang hi som ni chung khan ti binat na ve mu chua singkhat sang li zaruk som thum pakwa kum sang hi som panga mi sang hi som riat pariat kum sang hi som paruka mi sang hi za som li pakwa kum sang hi som pasaria mi sang hi zanga pariat kum sang hi som pariata mi sang hi zaruk pahni kum sang hi som pakwa a mi sang hi zakwa som kwa paruk le kum sang hi som hnia mi sang hi zani som kwa paruk an oma kum tina tv ve mu chu atanga enkol damzat hi kum sang hi som panga a za som riat panga kum sang hi som paruka za som riat paruk kum sang hi som pasaria za som riat pariat kum sang hi som pariata za som riat panga kum sang hi som pakwa a za som kwa pathum le kum sang hi som hnia za som sari pariat an ni ngornat na veji nga HIV positive omzat hi kum sang hi som hni khan za som pathum an ni a heti lai hiam national average chu za bial point pahni ani thunga India rama kan din hmun a cheberani ngornat na thi pui hi Mizoram chuan kum sang hi som panga mi som thum pariat kum sang hi som paruka mi som thum panga kum sang hi som pasaria mi som hni pakwa kum sang hi som pariata mi som nga pakhat kum sang hi som pakwa mi som nga paruk le kum sang hi som hnia mi som li pakwa anni Mizoram chuan ngornat na umbo konga mami district in ti chaberin tu na hian TB free certification a bronze medal category dong turin endik me kan ni a district thar pathum le Serchhip district ti lo district dang pariata district TB center omin anti TB drugs athona pek chhuareng ani Vawiin in zirtir na huna hian WHO sustainable development goal a kumsang ni som ni ral ma a TB natna umbo atum lain India rama chuan kumsang ni som ni pangaral ma a umbo tum ani thosoi ni in hemiata na ram shwai tu MLA te chanlak theina tur kong chi sang sang sawiho ani bok India in zalen na hu voi som sare panga na ro pui takalom na azadi ka amrut mahotsav India at 75 dance henin tugin khan Aizawl Chanmari atanga Vanapa Hall le sikul pui ko na atanga Vanapa Hall thlengin rally buatsaihin ani He rally hi Art and Culture Minister hian Aizawl Chanmari atanga vailiamin rally telte to khom na Aizawl Vanapa Hall kotanaya thu soya Art and Culture Minister pualin chuan India in zalen na hmu cham phaphak voi som sari panga na chu kumthar August som panga khian kan lo thleng don ta a Ministry of Culture Government of India chuan zalen nani champha hi ro pui takin hapta som sari panga chung lom na hun March ni som pahni sang ni som ni pakhat atanga August ni som panga sang ni som ni pahni thleng nei ni se ati angin Vawiin khan Mizoram state chuan kan hmangchan ti asoyani Art and Culture Minister chuan Dandi March chu kumpinu sarkar in India a oplaya tharum thona tel lova mi puiten anlung oilo na le sarkar thu an zom du lo na anlan tir na ani ti soin he Dandi March hian somni palit chung o in Sabarmati Ahmedabad Gujarat hmuna tangin March ni som panhi sang khazakwa som thuma tanin April ninga sang khazakwa som thum thleng a o ti asoya India Prime Minister Narendra Modi chuan he zalen na champha kum som sare panga na lom na chu Dandi March in tana hmun nge Sabarmati Ahmedabad Gujarat state a Vawiin March ni som panhi hian a hongdon ti soin heta changa March hi nei tanin April ninga sang hi som hi pakhata Dandi thleng tura ruwa man ani ti asoya he March hian rem chandan anga tel tur hian state Changshan Governor le Chief Minister te po so man ni ti asoi Mizoram Legislative Assembly thutkhom chu Vawiin khan chun zom le ni in zo na le chhana hun hmangin private member resolution sawiho na nei ani Vawiin Assembly thutkhom a hian MNF member Dr. ZR Thiam Sanga Champhai North Bial to MLA ni bok zo na changin School Education Minister
pulal chandamaral te chuan National Education Policy 2020 manhal tumna aom ni in house ashila minister chuan mizo chong hum halle ti mason tumna aoma Mizo Language Development Board din tura hmalak me kani a Mizoram chunga IAS Coaching Center pali aom me ka tundin hmunah champhaya da tumna aom lo ni in asoi Agriculture Minister po silarin sangan kutna thok tu te ta na subsidy pek thin tuilak na polythene pipe chu tun aya kutna thok tu ten anin dai jok nan kong sang sangin malak me kani ti soin hemetan hian central sponsor scheme noya proposal te siamani a NEC noya project siama po tel ani thu house ashilbok Mizoram Legislative Assembly thutkhom voina chhun zoma longtla East Bial to MLA HBak Java resolution putlu chu sawiho ani nuwa lungrual takapom mani voina assembly thutkhoma hian zona le chana hun man ani nuwa zertop ni a ti thin angin private member resolution sawiho na nei ani a member som pakwate resolution thelu zinga longtla East Bial to MLA HBak Java resolution putlu COVID-19 shipuileng do konga sarkar Poshan klom ngai po le Zoram mi puite chanrual na avanga India rama ati Chaber state zinga Mizoram kan telhi alom kan ti a he shipui do konga na sale zuala chan ho chunjom zer tha kan ti chu member 10 an soiho nuwa lungrual takapa sane session nei mek hi ni chol ani nuwa karle thotan ni khian chunjom le ani ang State Task Force for COVID-19 Vaccination soon min khan to komin an hmalak na sang an thlet ba ka hmalak zel dan tur an soiho COVID-19 shridan na vaccine pek dan tur ngai tua tu State Task Force for COVID-19 Vaccination thutkhom nimina Assembly Conference Hall-ah nei tarlan ani danin March ni som sang ni som ni pakhat ni lai ni thleng khan Mizoram official dose noi khat sing ni sang riat zariat somli January a sing thum sanga February a sing sari sanga zali March ha sing khat sang riat zali somli don ani to a vaccine hi January le February a voi ni ve don ni in March kha voi khat don ani heng zinga dose sanga za som hi central sarkar hnuai thok te tan ruwa man ani March ni som sang ni som hi pakhat thleng khan Mizoram puma healthcare workers sing khat sang khat zasari somnga pathumin vaccine first dose an la to a an zinga sang kwa zasari somkwa pasari hian second dose an la to boka frontline workers zinga sing khat sang ria janga somthum pali in first dose la to in an zinga mi pani hian second dose an la to a kum somruk chung lammi sing khat za somkwa pakwa in first dose la to in kum somli panga atanga kum somnga pako in kar natna benvon nei mi zariat somni panga in first dose an la to bokani healthcare workers in register zinga za somsari panga in vaccine first dose an la to a frontline workers zinga first dose la to hi za somruk pasari an ni bok kum sang ni som pakhat siar pui tanga chutin kum somruk chung lam vaccine la zat hi za som pahi point pasari pariatani Vawiin 1.0 a khan database aming chuang te tan chau vaccine hi don thei ani a March ni khat sang ni som hi pakhat khan Vawiin 2.0 man chan ni in heta chuan database man ani to lova healthcare workers frontline workers kum somruk chung lam tele kum somli panga atanga kum somnga pako inkar natna benvon nei natna chi sang som ni tetan Aadhaar card kengin vaccine pek na hmunah anin register chuan pek ngal an ni a natna benvon nei tetan hian doctor lekha ken angai thung thutkhoma hian vaccine pek chhuwa konga thok tuin dai lo na anasat kara COVID-19 volunteers engemaw zatin hlobe sei lova an la tran pui wanga anin dai lo na nasataka chok jang khai ani chu lom oman ti thu tarlan ani a vaccine pek chhuana a tlom ngai pol ten an troi om thata wanga lom oman ti thu soin mun then khata phei chuan YML LLTF ten kum somruk chung lam ho kalna tur lir thei te an ruam han hialani ti tarlan ani bok Maraput zinga lomhlo ber le ro pui ber uwa khutla chu Vawiin khan sia ha MADC complex a war le ursun taka man ani kumina uwa khutla mana hian COVID-19 shipuya wangin sarkar dan siam te zom chungin mi poimo som bik te le chanvo sang nei te chau antela minister hlui Asia to chu kut pa azipa tan man ni in Asia to chuan uwa khutla 2021 puanzar apo par nuwa uwa khutla kan lom hian maratnam hi namtai ma le in todel kan ni thin ti min sha tir non tir se la de thiam takle
nambil in chaina sil le fen nei thatak tak kan ni na le kan ham zia rang le lam chi sang sang te pho langin choi nu zel ro se ati ani he huna hian marat nam lam le zai chi sang sang ba ka items chi sang sang hunom tak tak en tir ani bok nimin khan Mizoram sample zanga som paruk enfiahin in henga chang hian covid-19 shikai mi pakhat mu le ani nimina covid-19 shikai mu chwa hi champhai district thuna laboratory a sample enfia pathuma changa mu chwa ni in tunlaia shikai mu chwa to nen in kom nai na han ne changa shikai mu chwa ni nimin khan ZMC laboratory a sample som enfia ni in rapid antigen test mangin sample zanga pathum enfia ani boka shikai mu chwa an om lavani Vawiin khan Mizoram shikai en koldam an om bel lova Vawiin tlaidar nga thlenga Mizoram shikai mu chwa chu sangli zali somthum panga ni in heng zinga sangli zali som paruk te chu en koldam an ni to a shikai za somkwa pakwa point panga pasari te chu en koldam ni to in shikai en kol lai pakwa an lo me kani hati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani